bool. Oh, enggak nyari irung kejemut-jemut. Gandeng hidung. Dia nu gandeng mah ada seri untuk ku hidung. Kapannya ngaranna aing? Jadi datang-datangin ribut bae. Teman, ulah sok ulin di tengah jalan. Entah aing mah ulinnya tengah jalan. Bakawara dan si menyon dasar bibir kandel. Sok mau bibir ya. Ente aing mah tong ngomong kitu ente. Ampun. Eta kunaon si Baol? Kunaon? Udang. Dia kunaon? Aing kan keur main FF, aing dituduh kieu. Dituduh usaha. Tuh, ku preman kejo. Oh, dia mah ngempe hayang ngilikan budak. Aduh. Setan doang peraku orang ngaguling. Pan aing tatoan bapak aing polisi. Iraku aing ngaguling mewek. Tato dong kanyut bunyur. Berangkat dila aing nyulikan budak. Nyulikan si Jabrik yuk. Ayo. Awas. Titik. Setan bang dia. Gelut dia kan aing. Preman kejo. Tok adalah dia aing tatoan. Preman yang menyon. Untung aing bikang mun bikang merek tegig dak weing. Kenaon itu budak? Berkelah ini. Non bos. Aing diaranan preman kejo. Oh, terlalunya ketemu bos. Hajar. Alas aing ngelawan acan nyato. Preman kejo. Alunjak dia, berapa ngidi dak weing. Aing belikan padang ya, aing lapar. Kadi oge, tapi mulai 2 hiji ewang jeung aing. Oh, geus ulah loba omong ya. Main naon duit goceng. Tambahan lah ku dia. Pemboga duit aing mah. Malak naon tah? Geus geura. Imbung aing. Dia ngelawan kan aing dikeluarkan jurus aing nepak jablay. Udah amat, aing teu peduli aing mah. Tung kok dia wani ngelawan juara kejo. Udah amat lah nyenek darah bae. Ngelawan kan aing. Darinya naon sih gelut bae? Ari dia gelut mah, tikir leutik bae darah dia dicekek. Deh dong, dia akan hata-hataan ada kuing. Dasar aing keur lapar. Geus tinggal kinutung, jelema kos kitu di baturan. Kerungan bae budak engke dibelangkeun kana kakulung. Kieu aing juara dia. Ucalkan.